Hakizimana akaba ukebye umupira muremure ugarutse hagati birakomeye mu izamu igitego cya mbere cy'Amagaju hano mu buryo rwose butunguranye mu ikipe ya Rayon. Gadi akaba yishimiye igitego ko kinjiye, umupira ubona ko igitego gitsinzwe na Baba Yahaya. Urebye ni amakosa twavugaga Christophe, uburyo batanga ama espace ngira ngo Jojo rigeze kubivugaho, ageze kubivugaho uburyo basubara hariya bahise rero babiprofita babatera igitego. Niko bimeze, habayemo amakosa nk'ikosa rya rikozwe kwanza na Olivier Seif, niyo nzima ritakabaye ngombwa. Wala urabona ko Baba Yahaya yarahagaze wenyine, ni za espace twagiye tuvuga, reba hari yarahagaze wenyine free pass yarahawe na Innocent Ndizeye. Haya wanateremka tena kwa mara nyingine, wanapata nafasi. Bao la pili, mpendwa mtazamaji, huyo ni Bodo akitoa pasi mrua. Wameanza kuelewana vizuri katika kipindi hiki. Amagaju wanaonyesha cha mtemakuni timu ya Rayon Sport mpaka waamini kwa macho yao. Anaonekana jinsi walivyopanda bao alilofunga. Tuone mambo yalikuwa vipi. Haya, pasi inateremka upande wa kulia kule kwa Innocent. Mfungaji ni Dieudonné Munezero sio Bodo. Munezero, Dieudonné Munezero ambaye ameweza kuandika bao la pili hapa. Ameweza kuinua mashabiki wachache wa timu yake. Bila shaka Bodoa akiwa pamoja na wenzake Ndiku Aragie Christ Mbondi teneza cyane arakomeye igitego. Jaber Manishimwe akaba amaze guhesha ikipe igitego kimwe cya Rayon Sport. Igitego cya Rayon Sport kibonetse ku munota hafi wa 45 yuko bajya kuruhuka. Jaber Manishimwe pira cross nziza yari itanzwe na Christ Mbondi. Jaber nawe waruhagaze neza awuteza umutwe. Nyezamu Gadi muhawe nayo ntiyasobanukiwe uko bigenze, arahindukiyeho ugasanga tayari umupira wageze mu nshundura. Abona abafana ba Rayon Sport. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.